Sarkar muang swalim ni ziak tu mam te pa Shipui lo om chuan khovela nuaya kan chi aya kan buai nuaya kan ral sian ngot poin chen om khoveng kanin hlauton hiala tuna chuan kan ram chhungeya po alo thlengta helam chu ka soi tu mani viaulo ni zan me khan Myanmar lama Mizoram mi le sa tang khang te chuan chiauluya ron chuk thak top mayan du thu an soi chu kan sheta a chuti lai mekin tlom ngai te ramria hian an duty ve mek bok tang khang te hian harsan an tok na sa a mi ina mi khwal in le thlen na mumal nei lovin then khat chu an oma chu chuan lo thei lovin aruka mani ramalu turin atilui ta fowa voina ngei po he wang hian loipulam chu an chi aina sani kha darka rukkal le ka kan mi le sa om de po hetiang an ni chuan munla zo ka mi tan chuan be sei tur zoram sarkar awang hle in lang India ram ril zok kan ram khopui Delhi le mundang dang mi te ro tlai kho hnuwa kan chhuai ho ve a alom om kim lo hle ni zana phone mi lo betu Chandigarh in hlo om kan thianu chuan ho tur hian voisom vel ka in report to a in report hi kan tireng mai ni aron ti dei mai an omna chuan dor ti in hongin anral muang viau to zoka na te po an kal le thei to a Delhi paltlang an ngai wangin honge holo him zo asha thiam to lo thu sei kan shwai tu te hian shipui hi zorama lut lo theilo hian ron relim ti ngai to thamanita vei phot se chumi hnuwa kan shwai hodon nia ti ang shimin rowan rele moti mai tur launita chu wangin Mizoram mi puite mani thau film khurila ilhau thale dewang oti ang hiala tong kam man acha kumta kan pulpuk lo nan ina omla inun chan him ro le